Ndagushimiye kandi cyane aho uherereye mu mpande zitandukanye zigize kino gihugu cy'u Rwanda, buri mu ntara y'amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwayo, umujyi wa Kigali ndetse n'ahandi uherereye. Nkwaye ikaze kuri La Grazia Africa. None kuri ubu Waris Breaking News niziye nkuru ziri ku isonga n'ibiki bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Rekabwira ko umukinnyi wa filime Mukobwajana asifiwe gusa azizwi cyane ku mazina ya Miki muri no ruganda rwa sinema. Rekabwira ko yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Agiraneza Pacifique uzwi cyane nka Aga Promoter, nawe umenyerewe mu kumenyekanisha ibihangano by'abahanzi. N'umuhango wabaye kuri uyu wa kane tariki ya 27 ukwezi k'Ugushyingo mwaka wa 2025. Ibi byose byabereye mu murenge wa Nyarugenge ho mu karere ka Nyarugenge. Nyuma y'iminsi mike aba bombi batangaje itariki y'ubukwe. Aga Promoter aherutse kwambika impeta y'urukundo Miki, amusaba ko yazamubera umugore mu birori byabereye i Rebero. Ni ku itariki 9 ukwezi kwa Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Rekabwira ko amakuru ahari avuga ko aba bombi batangiye gukundana ahagana mwaka wa 2024. No kuvuga ko kuri ubu bari bujuje igihe kingana n'umwaka bari mu rukundo. Icyakora ntabwo bahise bihutira kubigaragaza mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Rekabwira ko ari urukundo rwakunze gutegwa iminsi kuri bamwe ku mbuga nkoranyambaga bitewe nuko Miki yaratandukanye na Kapitene Regis bari basanzwe bakinana filime hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye kubana nanjye no kuri La Grazia Africa. Reka tubwire Aga Promoter ndetse na Miki amahirwe masa kandi congratulations.